Vilanova converterase de novo no punto de partida da Ruta Quetzal, creada polo xornalista Miguel de la Cuadra Salcedo no ano 79. Uns 200 mozos chegados de toda España arrancarán dende aquí o 29 de xuño a súa aventura, entre eles un grupo de rapaces dos 4 concellos que integran Mar de Santiago. O percorrido arrancará aquí en Vilanova, pero percorrerá tamén Catoira, Valga e Pontecesures. Tamén viaxarán ata as Cíes e Baiona e dende alí saltarán ata Lisboa. Es la edición número 34, como habéis dicho, pues de este programa que fundó mi padre, Miguel de la Cuadra Salcedo, en el año 79. Comentábamos antes que se cumplen 45 años, nada más y nada menos, de esas expediciones. Expediciones pues que lo que han hecho ha sido tener en común pues promocionar la historia, la cultura de España, de América, a través precisamente de la juventud. E con ese mesmo espírito emprenderán a súa andaina neste 2024, sen ir máis lonxe, mariscando en Vilanova. Ademais, esta edición une a Ría da Arousa coa Ruta da Prata e a Ribeira Sacra. Aquí, en la entrada de lo que es el Mar de Santiago, y en una edición muy especial, porque es una edición que va a conjuntar y unir lo que es nuestra ría con otro paraje acuático, digamos, excepcional, como é a Ribeira Sacra. Unha iniciativa coa que colabora tamén Turismo de Galicia, que concibe esta actividade como un gran elemento de promoción turística e cultural para a nosa comunidade. Porque é certo que estes rapaces que este ano van participar na Ruta Quetzal, alrededor de 200, son 2000 si contamos as 5 edicións nas que leva colaborando a Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, pois se van convertir en uns prescriptores estupendos. A Ruta Quetzal conta tamén co apoio da Deputación de Pontevedra. A súa vicepresidenta destaca o papel privilexado que terá a nosa contorna nesta expedición. Estamos hablando del Mar de Santiago, de Valga, Pontecesures, estamos hablando de, por supuesto, Vilanova, poder ver las mariscadoras aquí al lado, hablar de Valle Inclán. Que Valle Inclán terá este ano o seu espazo na ruta, coincidindo cos 100 anos da publicación de Luces de Bohemia. Será o 30 de xuño, xusto un século despois, cando o grupo participe nun acto no Auditorio Vilanovés.